MC wa Koronto Millicent Mogana na uretie antu matigie kuthungiria siasa kiri migambo iria arutire Jumamosi Ndiru ati JB Muturi niwe agatwikithwa munini wa Rais wa Ruto baria kuga ino yari njira yawe ya kuonania na kumugwata mbaru ta mutongoria wa kiama kiria we arikia DP nongerete ati atina thina na Senator wa Tharaka Nithi twekithure Kindiki indiwe kendekithagia ake Muturi atigatigwe mbeboni Kenya Kwanza yayukia wathani Paul Wakabithi na gutariria nkuruki. Morgan, Morgan, DP, DP. Ikaborio kana watimbaru MC wa Koronto Mheshimiwa Millicent Mogana na orankurukia kurora giteke MC wa Dia Mukothima. Aramugana kiaria kanukitiro ariete atiko watambaru yendekithirira Senator Kindiki gutwika munini wa Rais William Ruto. Ariranda endosire munene wa kiama giakwa Honorable Justin Muturi tika ndararwagana Kindiki endorsement yeto ikwegwa Kindiki ari number 2 ari number 1 kujokua list ni ya utweka number 2 in the country. Kwa ugu niyo taandena munene wakwa ari kwa Kenya Kwanza and His Excellency Ruto inkwenda kuga inde endosire Muturi na inko mwendosi kaere aegwa are agu thanini ya kuga Kindiki akeyokia deputy president party leader wakwa nwe Ruto amoyokie atweke nwe na gantu gake kendo tukiromba into wa Kindiki tukaromba into kwa Muturi Mukothima wadie bwe Tharaka Nithi wadie Mount Kenya tobwe akiuga tikathiaga kiuga tena baingi bakariba Tharaka kwa watambaru Professor Kindiki ende nae kagira mutongoria wa kiama giake kia DP to JB Muturi. Opinion yakwa ikuga ingo support deputy president nato yokerie mwana wetu ratwendete Kindiki na akeyokia Kindiki are deputy president nato yokerie Muturi nwe enda komwa minister enda komwa attorney general enda kinya komochokia speaker enu arare bunga mwana wetu Kindiki onegete na party leader wakwa nwe oneginto gwagu kendo rira ana beto bakayokia ite wega gwitu kuona Kindiki tukathi guchwa into na ati tukomba gukinyira Justin Muturi tugachwa into maendeleo makaya ko Mukothima ward bere ni ndirende kuthambira ndieno turi mithambira mwanka mwisho turi na support itugo support deputy president wetu Ruto atweka president ntugo support mwana wetu Kindiki atweka deputy president na inkwendo usi party leader wakwa Justin Muturi nuonegete gwagu methanie nu nene kendo manto meto ta akariba Tharaka Nithi momba Mogana nkurukina oreti aringi siasa barabange gutigiri bakuringa kampeni cha kwende sera ende ticha kuruithania na kumunithania mugongo ibatige gwetera warira muntu akaruthaga a small issue bakamberia gukapitalize neo wakapitalize na kuuga Mogana atiko bwe wego imbio kuruthira antu ba Mukothima ward concentrate na kubera oyu imogana nani ndienda kubwira nkaburuthira 1 2 3 4 5 na nontongo support antu ababa ere inkomenya mantu agenda irande na cia roje cia barabara cia basari cia LVA kuru mantu ma cancer na diabetes na mbi na mantu ma employment inkomenya nkamona through Kindiki na through Muturi nonto bukuona nkiba skuma beba ere kendo nkaomba kuretera antu betu intobira nkwanga nkiba promisaga gutire mbiti tari munyanya na umenye ibu tie nonto muntu aragia antu arakurungama na arakugenda na uma no kaya kwegua ti Mogana na Justin Muturi twana tutu ere tutatu twa supportwa Muturi ari kurare tutamuije na butamuije tutikiomba go supporteka anana rogwamite MCA akurukitu kiama kia Muturi turi menya tio twi Tharaka na agatukuringa gituma mandate maretwe kana kiama giku kina masharti mariko abatia support go kiama ni giku kia DP tio twi support Mogana na twatoka twa support Kindiki no tie bantu bakurwa Kindiki atikuraga ma MCA Mogana no akuruga ma MCA na Mogana support Kindiki athukwe running mate na Justin Muturi atigatigwe nja ethiro ari gwagu aragia kuthambia thani yake nuntu ni ekumuonera gantu na nkimenyaga bwega Mogana utiebua mba kwaria ndeto cia Kindiki inthuku na twi support Kindiki igana kwegana muthia thingatia baibatheretie bo batithura musibende bakathura gitenge kanusha mantu mari aogo antu bakugwa turinge kura ke mesibi
Benene ya muro, ite ikome nambio. Nambetia nau. Kilona gambi ko nambio. Nareni. Kilona gambi ko mameni tu. Revera kanywa kamwe to vere dhaino ntimo sibi. Tibio? Timo chibi. Dino ntimo sibi. Ndege ntokera kiriogo ito vere muntu akalingwe na manifesto bao. Nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka. Bicho wa Paul Gwakabede.